na watch me kwan me fa so me kwa kwaji sesika do ni na tie wa hase oh mo pese obeti mate enti sana asem ne kobae me kwagya me wata anim na me kai ma bisade nyina fa nkyere no na chire no be kire me amamra me ya me so me de me ho manya sika ye te say girls no mo Ghana ha ni bi no mo de mansion se ne sika den edwa man indirectly no or patch say young girls na hard working girls na bo ye adwuma mo nya mo sika no enye sa na tie sa na opeso ka je enye o mo nyina no mo de o mo fifiri enya o mo ho. My God. Nyanya yo dey. Milia. Omo bumi. Wa mu na bu. Bring na ye kwa. Okay. Sense so mtoma mi no omo san to omo bi fufuro. Ma boka hunu. Omo dey adwuma. Omo dey dimi. Na so was so dey. Oh, Milia. Me no wa father for so many years. You catch us so here bibia. Bo mama ni e na me die ni huma o. Asase. Woni Saladin Company Limited. I want Sassy, I want Ghana have a beer in Sassy. They want to appreciate Ghana. I want Sassy, I want Jerusalem as a bear fiena. Sansuna Akatapo, I will Pokwasi, Sans Otumasi near Dodoa, and Dentra, a Kaswa, assassin education free, Blunimercy, and Tokobi anymore. Then get the one crown and say, who could a car? Now they pass us. I'm sure car no one, no one car. Oh, you don't mean it, then some gas him the magic sassy. Oh, I don't know them. Oh, Milia. Oh, many other parts of my come down one part of the part of my come down this consultation. Ghana ha ensendodo na na edi atrenchie ewo wo mayi emu na odofo wo behu a enne wo behu a ye mmaba 1 month wa na je se wo mo de dakasa kasie mu ene edan akasie enioma bi e je se wutimi se nipa we die ekwan be so no fa so edi enya ni sika na so behu na chese enioma a wo ye no ebo adwene ntiase so na de ya me ne wo ka say ye Joyce Boakye din sembia baba tudwa edi afa ye celebrities mana sabio womo enya womo hu no wo kire mu ana chese ma dodo na no womo akwa ye blood money ebi de ahwene a wode to nase edurume bi a chese wono ankase ne na fofo krampo nya ya anase womo ma no kwanya na chese womo kire mu a wom onko ensuo hu a chese wom betimi afre ma me wata no ne nakasa no waka na din ade na wom betimi aye bibi ede aboa eno na enam se wono no ohu ne se be ma wodo wa na wodo emfa won ne de wo be ye de eye nipa na na ba bi abekwa chichiri nipa no ene be ma na chire wo odo anaso obeye bibi ede ama wanu ntinu wantu enwo anamom na nso som ni nuanu mo emma asabio wo mo de o mafa obra yi de abo wo mo ebo ene eto na wo mo ye nufo no mo ye na chese ne de silicone na hihye wo mo nufu mu na ebinu mo krampo de magic cubes hihye wo mo to se de be ya ebe pompe wo mo to no won kan hunu se ewie ye no ewo ewo na ensem wo de tu dwa no ebini ne ya adwen ebi so hunu se de bi aha anase wo meya yewe so wo bi edi ni dwuma na se bi wo mfa ni dwuma die memeto abonte ayase ya no akwa yesikaduro ana wafa ba bi enti wonyai na eye ni bre na eye no odofo yekotie ne nsem no emfa embra yeba yebeto aso na watch me kwan me fa so me kwa kwaji sesikaduro ni na tie wa hase oh mo pese obeti mate enti sana asem ne kobae me kwagya me wata anim na me kai ma bisade nyina fa nkyere no na chire no be kire me amamra me ya me so me de me ho manya sika ye te say girls no mo Ghana ha ni bi no mo de mansion se ne sika den edwa man indirectly no or patch say young girls na hard working girls na bo ye adwuma mo nya mo sika no enye sa na tie sa na opeso ka je enye o mo nyina no mo de o mo fifiri enya o mo ho bati asie bebre o ho a o mo fa baabi ase nipa no me hu se de me nsinkyerɛw o mo fa baabi se na be o mo de benya opportunities charming tisanka woti hey wa charming dada o kan 10 billion kwa no de ma sa na ko sa mo de nenam se a girls no sa na mo trial da ona fo ni bia trial say yenko hu ni pass be say no nya sa charming ni be ma oh yes wa wona fo ko ka se yenkoto ahwene nti se bia wo hia nipa bi na se nipa ne nipa kese a woni ne do dem a wo ho a e be attract ne ba me Joyce Boakye me ya real me ya natural girl me ni hwam de be attract o odom ya odom me real odom me so akọ because me hu ne se sa ne mani nyina e ya bonsam sam e ya no me kwa ma won chiri ma enti sa nipa no
onko kaji no mo de to mani ase makeup ni no mo de ne magum kanche makeups o mo kanche guso de ne magum enti so na no so twi ni mu a watwi ne mo so watwi ne makeup chame ne wona nim no hu na pena wa afaw wa ka 1000 and coins kwa de be ma no so mo bobo dam no nipa na or requesting say ka your friend say or person whatever it is or person do call baby crow de kwa ye sa de ma nipa ne da so ti ase wo da so wo ho pa wo reni o wo sika o yes ade ne enyesika ebi life is taibi obi so ho nso a ofi se on de ogusu oginani but awieye ne wo ho say ahohom no step by step wakọ tegale ho se me de example wanya ne ho nti watoa so onenamu wokọ afi wadu India wadu China obekwa na wapem afi wa modama owuo na obewu anwusu a ebe hia wa chiwiase ni panyina hwe bibia wo na wie yo bibia wo na wie wiase de kɔ he ewiase ne periade akɔ he a oba besi a wasisu a e wo se wo ma wankasa wo look natural wo look real na wo di nuro ne charming adada ne wabrabo because of sikali competition ti o na ka Mary Gary ni dokono ya dasa o ka bibi se e wo se oba de wo look natural yeah wa unua no mo man ya o mo kwa ye ya o mo tru ni ade no eno so misuma wo mo because misuma because bi wo na wiye she say wonya wo yoba na say wonya wo hwe wonya wo tokwampo nye artificial hwan silicone bi ahye wo to na no fokwampo na wonya 38 40 hokona na se bia 40 the 38 put them fast stand now you're young 45 hokona o body necessary o ton wow o body necessary et imagine say sa silicone we ne manema we hye wo to no wakasa wo ru hokona ho be ma be na ho be na kono wow be ma be ade we etwemo spy Yona odofo said ye Joyce Boakye wade nsem no atu edwa ebra na chese woni ye Afrobeat an host no etwetwen ye enkomo fifi prato ne twetwen enkomo no eno no na ebro de nsem we tu dwa na ye Ghana fododo na ka say ye no kure because ene wo be hunu maya no wonim se nipa yi de wonye adwuma enso ka wotwie wonye adwuma enso be hwe entade a wo hye wonye adwuma enso na chese nyome bi a wo ye no ubusa ho se ada bio enti nipa sumesi ede nko a na mani sikai sebio eye tokuro na wo wonu nko a na odinye sika anka wo mo mugina sebio eye cycle wo mo edina enam kwa ho nka wo so nko ma yeye anka wo so nko ma di ye anka wo so betimi tutu kwan akọ eye outside ni bia akọ enjoy ai wo so betimi akọ have fun enso so sa adie yi a wo mo eyeyi ni eye anije a wo mo eje wo mo mugina kwan ho se bo mo so di wo majapade ye bi eye krampo wo mo ntimi nji wo mani senti na eye wo madwum kesene ne enam so emebinu mu ni se we de enya kwa na chese ebi a wo mo de nkrofo no anase emema no afa baby enti eye Joyce din nsem we betu dwa na binu mu ka se eno no na cancer no because enne ma ya aba emfere se wonam kran na hwini ebe show ai wonya ye kura nka hwene no be yegu eye ne skirt so wonya ye nka oyegu tra ne so ama se bi o mema hu a eye anwene eda na sen enti ne se wodi eye ensem yi eka anase se wo kan ensem yi dia na wodi se eye den wo kan because ebi no mo anwene ne nya hwene keke enti no na je se enye ni da ho fa ma mema no na ebi no mo so eka se ada bi the fact se woni wo bi adwuma wo ye ana obi mfa na adwuma wo ye mema to abontin mo hu de ro nkyire se nipa no wakwa fa baby anase se bi wo ne mema na eda na se ebi a wodi bema bi akofa baby na wo chinchin ne nsa agi eye ne sika eno nti eye Joyce eye onka ne nsam no eye mane nkeka eye ne nsam no sa ma wo ma bonten ememe ka ensam a wonnim enti no se wo ka ne sa wono na enya ne yonkofo ayaya nkofo a wode ne ho kokobọ wo mo ena wo mo enya yonko papa eno nkyire se wo mo maka nyina no sa ena wo mo etie eno nti ne nsam no wontutwa eye eso ne so dofo wotie ensam no emu a ene de wo ka wo sha de ekoso de emaye binumo eye de memu abinumo eye ene nyoma bia nkrofo bia na monto bia nkrofo binumo etu a wotina sidin a wodwe ho a ewo no se obi amfa na dwuma memeto abonti na so yense yenka ase chinchinam so obi eye adwuma wonfa memeto abonti de na so hwe nkrofo binumo abrabo bia wa wotimi gina ho kasa we de enye kwa yenka ase nyame entimi enhira nyame timi hira na so hwe enhira bi wo ho no atimi se baby we de efri de efri only Joyce be ya dwen awon sam a wo kan yi eho anasa wo ne se
any brebi and a man a day air cast the sense one yan do that level no and unti and a work just to bring all more that level they down. I didn't share no emeto comment section or like a videos na share on all the social media platform no so media and equia sikapa makra. Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yede kunja papa nkwa na yedele. Se ope ekunja papa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ya wakunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah odele wit. Ohwa kunja amesimu. Na wangasa ohwa kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. We share bia no class de bia nete e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo ekunja bia ope wasase we so na Obiri Yeboah nko na betuma mo China ekunja pe e na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi say ekunja ope say ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise e wa be kan free pipe jansen ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia. Fre 0558 78 2268. Ana se 0277. Tie no mani ye 0277 469933. Ekunja bia o pe no. Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia. Se o pe kunja we ene ne mpa seka. No ma no fre no ma no Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we ene ne mpa. Ekunja bia wa ha bia wo pe ene ne mpa seka. Nana Isaac Obiri Yeboah nko na ebetumi ama obi e wo Ghana ha